Kif tafu, ftit tal-ġranet ilu għadna kif sellimna lil din is-sena il-ġdida. Is-soltu fil-bidu ta' kull sena naqsmu ma' xulxin ix-xewqat u l-ħolm tagħna. Xtaqt nistidinkom biex nisimgħu flimkien il-ħolm u x-xewqat ta' dawn it-tfal u ż-żgħażagħ. Jista' jkun dawn huma il-ħolm u x-xewqat tiegħek ukoll. Iżda biex dawn iseħħu u jsiru realtà, irridu nagħtu semna lkoll kemm aħna. Kemm hu sew li kieku fil-bidu ta' din is-sena flimkien nieħdu riżoluzzjoni biex matul din is-sena niftħu qalbna aktar għal xulxin. Ejjew infakru lil nfusna li aħna familja waħda, familja kbira ta' nazzjon wieħed, dinja waħda. I want the world without the world we want. I want a world filled with smiles and laughter, where everybody spreads love instead of hate. I want a world where all people take care of our planet. I want a world without pollution. I want a world where our children can go anywhere safely and freely. I want a world where our unique differences won't separate us, but rather unite us in love. A world that brings justice to those who treat anybody as anything other than equal. I want a world without borders, physically and mentally, where all people are treated equally, no matter what. I want a world of liberation, a world where we can breathe without borders of identity, gender, or race. A world where we are free, spoken, heard, and equal. A world where we can all belong.